Meštani Sikola kod Negotina i njihovi gosti uživali su sinoć u tradicionalnoj manifestaciji Čučuk Staninim danima. Selo čuva uspomenu na Čučuk Stanu, ženu legendarnog Hajduk Veljka Petrovića. Hajdučke veštine, poput bacanja kamena s ramena i nadvlačenja konopca uz obilje izvornog melosa, pratilo je više od 1000 posetilaca. Čučuk Stanini dani u njenom rodnom mestu Sikole okupili su brojne učesnike i posetioce manifestacije. U tradicionalnom višeboju najbolji skok u dalj bio je Miloš Milosavljević sa skokom od 2,35 metra, dok je kod devojaka najduže skočila Milena Milutinović sa 1,84. U bacanju kamena s ramena meštanin Sikola Dejan Krojtorović imao je najbolji dobačaj. U konkurenciji nadvlačenja konopca među muškarcima najveštiji su bili takmičari iz Rgotine. Žene invalidi rada iz Bora bile su uspešnije od drugih konkurentkinja. Smatram da je to čisto iskustvo pobedilo, čisto iskustvo. Za omladince ima vremena, oni imaju vremena, još je vreme pred njima, tako da smatram da smo danas apsolutno zaslužili ovu pobedu. Dali smo im primjer, da. Na turniru u malom fudbalu prvo mesto osvojila je dobro uigrana ekipa OFK Sikole. Ukupno smo postigli 14 golova. Ko je najviše dao? Najviše golova sam dao ja. Je li bilo lako ili teško? Bilo je teško, igrali smo po vrućini. U kulturno-umetničkom delu programa učestvovala su kulturno-umetnička društva iz Sikola, Rgotine, Novog Selišta kod Bora, Korbulova i Bora. Aj povedi veselo, ja brdom, ja posejah Lubenici i Moravac. Jel voliš da igraš? Da. Pa išli smo u Moravski Bujmir pored Aleksinca, u Gradskovo na dens, sada ovde. Ovo što igraju, narodna nošnja, muzika lepa, taj festival što se oni održavaju tu tradiciju. Zahvaljujući vama i ostalima, organizatoru i opštini, super je. Predsjednik mesne zajednice Sikole i umetnički rukovodilac kulturno-umetničkog društva Čučuk Stana iz Sikola Zlatko Velimirović kaže: Povod održavanja Čučuk Staninih dana je očuvanje izvornog narodnog stvaralaštva, zatim podsećanje na heroinu Timočke krajine, drugu ženu Hajduk Veljka Petrovića, po kome je Sikole i poznato. Za najboljeg zdravičara ovih 13 Čučuk Staninih dana proglašen je Slavoljub Stanković iz Korbulova. Za najautentičniju narodnu nošnju kulturno-umetničko društvo Čučuk Stana iz Sikola, a za očuvanje narodnih igara kulturno-umetničko društvo Korbulovo iz Korbulova. Titulu najboljeg instrumentaliste osvojio je Živojin Stanojević iz kulturno-umetničkog društva Korbulovo, dok je najboljim vokalnim solistom proglašena Živka Gicić iz Sikola. Za najbolje igre i koreografiju proglašeno je kulturno-umetničko društvo invalida rada iz Bora, a za sveukupnog pobednika kulturno-umetničko društvo Zoran Gajić iz Rgotine. Najlepša od devojaka sledbenica Čučuk Stane je Biljana Krstevska iz Bora. Organizatori su najavili postavku monodrame o Čučuk Stani i podizanje spomenika u njenu čast. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom opštine Negotin, a u saradnji sa mesnom zajednicom Sikole i kulturno-umetničkim društvom Čučuk Stana iz Sikola.